Hello, dam kim takia zomite, Zolan Voice TV panina hong walking, kay den pihing, tunya kongen ding tu pen, gam khat sunga asang pen thune ina sovereignty to hi, gam ken pewin, tua gam khat sung ai tangina, asang pen thune ina sovereignty nei kim chat hi, tua asang pen thune ina pen mi pi te khut sunga om hi chi amasai na ongen noming, nidang lai na gam khat sunga athat agar hang gardo asiam gam asim zo to teina tua asang pen thune ina pen neina amaute anun tak lai sia to gam sunga a om khem pe nun tak nan nei gan hing te akipan mi hing donga uk theina ding thune ina amau nei hi mi pi te na hi le ama ut thu le u lo thu hi lo ina tua asang pen thune ina an nei kumpi te khut noya kinung ta hi tua kumpi te company na apuswa khem pe thukun hi ya tua thukun azui lo te kumpi lang pang kumpi thumang lo chi na ki chiam te pa hi hidan kumpi te in aung nau akip the na ding ina diang na thule pasien thu to na mer tho hi gam khadi asang pen thune na sovereignty azang nom mi te ina paw lap tom tom na jang theo hi hi mi te a hi kele hi mi nam te pen thu mu lo hi zong luo hi hai luma ma lai hi amau le amau kiuk thailo ding hi to a hi manin ko por te a hi kele ko mi nam lian te ina ko u ku lai ding hi no mi pi te pen thanem luo in khitu tuak lo hi amau le amau bit takin ki kem zo lo ding hi to a hi manin ei agar do siam akipum khat te in iuk lo phamo hi mi pi te in biang na thu pi sim non lo mi nam i zo non lo ki tu tuak lo ko kana mi nam i zo biang na i zo gam i zo lo a hi manin ma in imi pi te ka uk lo phamo hi hibang ngai sun na khem pewa ming chet liang ko ki kim hi equality chi ngai sun na lo hi mi pi te sang mi por khat thu pi zo sang zo lian zo hi chi ngai sun na bek hi hibang kiu na sunga thuman na justice so tang na liberty chi te non loina na khem peu au kumpi te le amau I por te khut sunga kin gai ta hi hun teng ki kherina ming de thumu na hong tang zai sem sema ming chin apiang sak pasianin liang ko kikima abor hi created equality chi hong ki mu kheta hi akhang ching achidam mi khadin ama ding a hoi pen thu ngai sun tom te hi rational siale pha khen tat thei zo na free will nei hi chi thu te hong ki mu kheta hi to bangina ming khat cheri man phat na te ong ki mu khet sem tak chiang ina to te chi muna ei mi pi te with the people chi thu ong nung ta ta hi aman phat na ki kim ei mi hing te nun ta khosak na gam le igami asang pen thune ina te ei gam mi khen pe wi nei khop a hi to a hi manin ei mi pi te nun tak zon na alem na ding in nei le ilam te bit na om na ding thu khem pewa tanu asem ding aching adar ding in ei gam ok por pi government of the people kisam hi ei mi pi te ading hong sep khyat the na ding in tua gam ok por pi thune inas sep the ina sep khwan kisam hi government for the people to banga asem abor gam bup tanu hai to asem ding te ei mi pi te main phal na piak na thukim pi na ipiak ham tang ding kisam hi government by the people thunei theina annei mi pi te phal na nga na ding ina kiter na election kiborina akhang ching achidam mi te ina thukim pi na me tang vote kipethe hi to tung ton in ahun chiang tan khat ukna amau te khosunga kipia hi gam khari asang pen thunei na sovereignty pen mi pi te khut sunga hi mi pi te phal na le thukim pi na lowa mi pi te tunga thune ina ukna nei zo na ding ahan chem te le anung zui te in ami pi te khem pe tunga no te sang in ko lian zo sang zo hiung chi
chi sim mo na anei u hi a gam khat kiu na sunga asang pen mo na abor te a hiu hi tuni kongen ding to teng hi mai kala Zolan Voice TV panina kimuking ni